هجان دیسا شان ده هرما کردستان لبغدایه حتی کو دیگل لجنه دارایی پارلمان کردستانی آلیان سیاسیین جداد نوا پارلمان عراق دم بستامن بجون لسر دیار کرنا پشکا هرما کردستان دنوا بوجه ده کو حتی نو کجی نگه هشتنا رای کفتنه هر کو دچی داخازن آلیان شیعه لسر هرما کردستان جداتر نادستوری تر دبن لسر ویم جاره زیادتر راد واستم میوانه که من هیا بريارداري كوميتا دارایی پارلمانت عراق دكتور احمد صفار جبغداي لقلنا دكتور احمد بخيرات يا كردستان 24 دسبك ديسا شان ظهري ما كردستان هاتنا بغداي افا كونو كت هتا ديتن وقليبون برف ارسته ري كفتنه يان دور تربونه بله ایمان صلابوتا و بینرت کردستان 24 اگر در فتح بدی من دست پیک سرخوشی سروک بارزانی و سرکرده و همی اندامت پارتی دموکراتی کردستان کم جبو اگر کرنا خود جرازی دکتر روج نوری شاویس براستی حتی روج دیماهی که جیان آخو اوی خبات و خمخوریایی بردوام بی بری هی وکی اوجی البغدادی سروک شاندا پارتی بی بو دانستاندن الگلاین شیعی براستی اوجی گله ماندی به بیوی دمی دست پیکی بین که همی لایان بقوت بین و دو جار عمل گل رینشتین بو سروی مسئله طبیعی او وکی کسایتی اکی برنیاس البغدا و علاقات تیل گل همی لایانت شیعی و سنی و برپرست البغدا گلک یعنی علاقتا حوالینیه بی و یا کاری جی بی کارت کرناوی گلک بی سرهمی لاینا خودی جی رازی بیت پراسی خسارت کی مازم بی ایمان نوکه پشتی نیف ساعت دیان ساعت اکی دونی و ما کومبین الگل سرو کماری هی بحضور وفد هرما کردستانی و فراکسیونیت کردی دا امجی خو آماده بکیم بو کو دیماهیک دانستاندنه اوه چونکو دیهی ام وکی لجنا دارایی ام خلاص بینش بو جهمیه و ما مراجعت کردهی ام گهشین ماده 11 یا کو پیوندی بشه بو جاهره میوهی من گوته سروک لجنه دکتر هیثم جبوری ام چه بکیم بو و ماده هر درباز بین سر براسی اوی بو من ديار كرجوتي همي لاينة شيعي يعني لاينة سركي كتلة إصلاح يا سائرون وكتلة دي تخويلة برس هذه عامرية كرين سروكي هاو بيمانيا فتح كو أو دانستاندن الجل هريمي بكت قوتي أويجي جلك نرمية نباندي وقوتي دبيت ام بجينا ريكافتنا كي يعني كو ام هندك تنازل كينو هريم جي وصا كو افصالا ام في باش ابو جاهريم جيگير بكين بس اويد بيشنيارت كد كو ماده كي هروي ماده تشتكي بكنا تيدا بو ماوي كي كرد قانونا نفط وغاز در بخندا اف كيشه چاره سر بد و ايدي دوباره نبد بديتنا من زمینه باشترد بد ایمان و هندی روزایی که چت اوجی پتر نرمد بم تایبه جنو که هندک کار یعنی عواملت هین کو مساعدم بو هندی خاصة بهای نفطی وزیدت بد اول چوسر 63 هذا 63 ونيفا تقريبا ابدي يعني وضع دارای العراق جي والهرم جي باشتر كد وهر دولانا دي مساحتك وقوتك بتر جدي توانكو بشن تفاوض بكن سر امور درست دكتور احمد يعني اوانو كل بغداي بيك تر مروفشت بجيتن آلين شيعة بونه يك دنگ بيك باكيج داخازن خو آراسته هرما كردستان كان شاندا هرمت كان حتى بيو اواي بيك بينن يعني بونه يك قصاو يك قوتن وقوتن اوا كيتا قوتي ددستي هادي عامري دايه بله لاين سركي ايمان لاين سركي وید بوینه ایک چونکو دو لاین سرکیتن یا سائرون و یا فتحه یا سائرون کو تخویلا برس هادی عامریت کرین او سرک فتحه اوه پترین لاین یعنی هندک دنگت هین یت نشاز ایمان یعنی دوره 10-15
برلمانتاران مخابنی هروش بتصریح جدا و جدا دەرکەبن چونکو نوکە عقلیەتێک نییە پەیدا بیت بەغدا هەرچەند یاکەبنەژی بەلێ نوکەیە دەردکەبتە سەر ئیعلامی ئەوژی بۆ هەندێ کە ڕیکلاما سیاسی و ئینتیخابی بخۆدکەن ئەف دەنگێت هە بۆ هەندێنە و باوەری وانە سیستەمێ فدرالیە نینە و پتر بەرە و مەرکەزیەتێکچن و فەشەلا خوب ڕاستی ئێخنە سەر و ئەبروکەژی هەندێک شوانە فیسبوکێت خوددا سەفحەت خودات ئینە خارکو تعینات نینەنت بودجێدا و بودجێ کورتینانێ تێدا ئەبە سەبەبێ هەندێک و هەمی پارە بێ تەحویلکەم بۆ کوردستانی و کوهێش دینارێکی نهاتیە بۆ کوردستانی فەئەvە دەنگێت نەشازم ڕاستی تەسیرێکی مازن ناکەن وەختی هەردوو ئەم بێژین کوتلێت ڕئیسی سایرون و فەتح ببنە ئێک و ئەگەر ئەو یعنی بگەهنە ڕێکەفتنەکرد گەل وەفدێ هەرێمێ ئەس بێژم خلاصێ دەرباز بێت ئەبێ دیدێ هەر هەندێک معارض هەبن بەلێ باشە ئەم هەڵویستە سائیرون بزانین یعنی کوتلەیە سائیرون هەڵویستەوان وەکیە هادی عامریوانەیە یا فەتحە یانژی جودایە یعنی داخوازێن وان نێزیکی هەبن یان دوورن ji Herêma Kurdistanê یعنی برادرێت مە ئەندامێت لژنا دارایی ئەو تەمسیلا کوتلا خودکردن نەرمیەکی gelek باشت نەباندین بێژێت ئەم ئەبەت قەبیل ناکەین کو جەلسە بێتەکردنی ئەگەر ڕێکەفتن چێ نەبێت و ئەم قەبیل ناکەین جارێکی دی موچێت فەرمانبەرە بێنە بڕین و کوردستان پارچەکەش عێراقی و هەرێمێکی فدرالە ئەوان نەرمیە نباندی و بەلێ تەخویلە هادی عامریکردین دی پێزانێتمە ئەو بەڕێزەژی نەرمیە نباندی و دوێت ڕێکەفتنەکە بکەن و ئەم بچینە نافۆڵە پەرلەمانی ئەم بشین ئەوێ مادێ دەرباسکین نەتیجە هەمی بۆ چۆناییمان ئەوە و ئەو کەمیان هەفتەی ئەوات مینت یعنی هەمی لایەنە حساب کن هەمی معادلە نەتیجەت بێت 250,000 بەرمی ڕۆژانە وێجا چ ڕێکت دوێن کەمیات دوێن سعرا سۆمۆ هەمی وەفدا هەرێمی ئامادەیە بتەوان و حتا هەمی کەمیەجی 406 تاژی تەسلیمیوان بکەن بەس ئەو لازم بدەن حسا شەریکاتت تەکالیفت شەریکاتە و ئیستیهلاکە مەحەلی باشە سەرۆکێ لژنا دارای هەیسەم جبوری گوت دڤان دوو ڕۆژەدا ئەف مەسەلەیە حەل دەبیت یعنی ئەف گرێکە ڤەد بن هین چاوەڕێتکەن ڤە دوو ڕۆژەدا ئەف مەسەلەیەک ئالی ببیتن و پرۆژە بچیتە پەرلەمان و دەنگ لەسەر بدەن حتا کەنگی ئەف مەسەلە دێکێشیت بەێ بڕاستی درێژ بی یعنی ئەمژی پێوەماندی بین و ئەستەوەقعت کەم چوارشەمبێ یان پێنجشەمبێ جەلسە چێ بێت یعنی ئەف دڕۆژێتە دروجت حاسمن وفدا هرمي الجل برز هادي عامري وكي ام بيجين هاتي تخويل كرنيش همي كتله شعيبه لازم بجهنا ركفتنا كي چنكو بوجه ديچتنا برلماني از بيجم يان چهارشنبه يان پنجشنبه بجاري نهائيه يعني باشا قالك سباز بو بريارداري لجنة دارائية برلمانتا عراقي دكتور احمد صفار جبغداي لجنبو مالوا افا دكتور ماندينا بن خد قواتي بدت سپاس باش